Cek 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 satu. Bagi teman-teman yang OR32 ya ataupun dari peserta umum kalau ada yang bisa main hadroh boleh ke depan kita main sama-sama. Pak Kati, tak usah malu-malu. Kami masih belajar galau kami. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته سيدنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كان نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة صاحب الموضع الأولى من الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن شيخ أبو بكر بن سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ketiknya apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارضع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين
الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله
معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبه لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والئا نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو وأذهب رانا صلى الله عليه واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذان صلى الله وانسد عليه إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليمره وغد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أذن وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه يا صانا طهره الله وما اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابتم وبادرتم
إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله أن يكرمكم جميعا وكل وافدنا بكل سول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم 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 ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنا
حسدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحد ماضي قلت الله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم أنتم فتنتي في الهوى ومرادي مريضاي سوى كل ما يرضاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافعين
ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله حتى عليه أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف
طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لا لدينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لا لدينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا
السلام لا لدينا وجميع الكون لنا وطنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان صلى الله حملت عليه. به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبزر شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز له المشفع صاحب القدر المرفع
فبلا نور النواحي رسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذون، لك كل الخلق تفزع، وينادون تراما، قد دها من هول أفظع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والحسن، مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والحسن، مرحبا. فلها أنت فتى سجود
مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع والهدى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبي فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية واختمي العمر بحسنى واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة
الحسن تجمع أحمد طهر وآله والصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Oh, lupa aku gini. Lupa aku gini. Lupa aku gini. Lupa. Lupa aku. Serius lupa. Lupa gini. Kejut-kejut. Apa sih kejut-kejut? Nanya. Nanya jadi apa nanya? Baik, sebelum kita mulai acara, untuk para hadirin sekalian untuk maju ke depan mengisi yang kosong. Di sini ada kosong, masih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami hormati, yang kami muliakan Al Ustadz Agung Kurniawan MPDI, yang kami banggakan sahabat Irma Palembang dan peserta Open Recruitment atau angkatan 32 Irma Palembang yang kami banggakan. Baik, pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa hadir untuk dalam rangka kuliah duha Irma Palembang. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semoga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah materi atau ceramah agama, dan yang ketiga tanya jawab, dan keempat doa sekaligus penutup. Baiklah, untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka
acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, acara selanjutnya ialah acara inti yaitu ceramah Kuliah Duha Irma Palembang dengan pembahasan kitab Fawaidul Mukhtara mengenai adab-adab orang soleh atau wali. Kepada Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang indah yang apabila diucapkan sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan datang suatu kaum di hari kiamat membawa amal kebaikannya lebih besar dibandingkan amal keburukannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu mengawali perbuatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita awali kuliah duha ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi wa sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi'ithnihi subhanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Masyarul hadirin, adik-adik Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai. Dan semoga tidak kita keluar dari majelis ini, dari masjid ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang pacak memakmurkan masjidku, kata Allah, hanyalah orang-orang yang beriman. Mak manapun keadaan atau cara kita memakmurkan masjid, selagi itu baik, itu namanya memakmurkan masjid. Duduk di sini, bawa pena, bawa buku, dalam rangka belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk memakmurkan masjid. Kata Allah, yang pacak memakmurkan masjid, wong-wong beriman baik. Dia tetap mendirikan sholat. Saya yakin kita yang di sini, yang berada di Irma Irmawati, insya Allah sampai mati kita tidak pernah meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap melaksanakan zakat. Saya yakin kita Ramadan tadi bayar zakat fitrah kalau. Cuma kalau zakat mal, nyingok muka-muka kalian ini, muka buntu kalau. Tidak ngolah ke wae. Mungkin abah kalian lah bayar zakat mal. Tapi nyingok muka-muka antum ini caknya nisab dengan haulnya belum sampai. Tidak kejingoan nisabnya itu. Alhamdulillah, tapi kita bayar zakat fitrah. Walam yakhsha illallah. Dan tidak katik kita ketakutan. Adik-adik yang gabung dengan Irma Irmawati ini jangan takut.
Takut miskin, dak usahlah takut miskin. Allah yang jamin harta gitu. Takut dak punya bini, dak usahlah. Dak usahlah takut. Allah yang jamin jodoh gitu. Bagi yang ahwat, takut dak punya laki, dak usahlah. Banyak sini calon-calon ini. Tinggal pilih. Jangan takut. Hidup di dunia ini bagi wong beriman dak boleh takut. Karena mungkin sering saya sampaikan ayatnya tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa la tahzanu ini memang di beberapa tafsir dijelaskan jangan takut dengan kehidupan yang akan datang maksudnya. Kehidupan akhirat. Tapi berapa banyak juga para ulama ngomong, wong yang istiqomah dalam iman tuh jangan takut hidup di dunia. Kan kita di dunia ini banyak ketakutannya. Takut dak lulus SMA, nyogok. Ini yang harus ditakuti, nyogoknya tuh. Dak lulus, katik masalah. Tapi mak ini hari, katik yang dak lulus. Lulus kalau. SD lulus kalau. SMP lulus kalau. SMA lulus kalau. Nilainya besar-besar kalau dia. Zaman saya dulu, banyak yang dak naik kelas itu. 3 ekor wong dak naik kelas. Mak ini hari lah jarang. Takut dak dapat gawe, jangan takut Kasih Allah jalan asal kita istiqomah, yakin benar-benar dalam hati kita bahwa kita punya Allah yang maha segala-galanya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah, duduk, bawa kitab, bawa pena, dengarkan ceramah, maulid Nabi, dengarkan sirah Nabi, memakmurkan masjid Allah. Wong-wong yang inilah kata Allah yang diharapkan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabbab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tiada pertemuan yang paling indah kecuali pertemuan tersebut bersama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari ini kita akan membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtara. Kita sampai kepada bab Al-Adabu Ma'al Wali. Adab-adab kepada para wali, kepada orang-orang soleh yang kita yakini mereka semua dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawaid yang pertama yang saya baca di sini, qala al-muallif al-awliya'u ala thalathati aqsam. Wali itu kata beliau terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Faminhum may ya'rifu nafsahu annahu wali wa ya'rifuhun nas. Yang pertama ada wali itu yang dia tahu bahwa dia ni wali. Dan manusia tahu bahwa wong ini wali. Namanya wali masyhur. Dia tahu bahwa dia wali Allah dan manusia pun tahu bahwa dia adalah wali Allah. Perlu saya sampaikan wali Allah ini semakin terbuka karomahnya, semakin besar ujiannya. Bahkan para wali itu tidak berharap dengan karomah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan mereka adalah karomah. Dan itu ujian bagi wali. Kita dengar ada Ki Murogan dulu yang menyebutkan bahwa setiap ada banyu ada kehidupan. Uji wong Belanda
di apa namanya tuh? Kokonot. Kokonot. Kelapo. Di kelapo tuh ada ado. Pas dibelah adonian. Ini namanya karoma. Karoma ini beda dengan dukun. Kalau dukun itu datangnya dari syaitan, iblis. Tapi kalau wali minallahi ta'ala. Nah yang mak ini kalau terjadi dengan kita, balak tak bagi kita? Balak, loka uang ke rumah kita galo-galonya. Sujud-sujud uang dengan kita. Maka wali itu sebenarnya kepengen ditutup kewaliannya. Ditutup kewaliannya. Yang kedua, wali ini wa minhum may ya'rifun nas wa la ya'rifun nafsahu. Yang kedua, manusia tahu bahwa dia ini wali. Tapi dia tidak tahu bahwa dia ini adalah wali. Tidak dikasih oleh Allah tahu bahwa dia itu wali. Tapi manusia sudah beranggapan bahwa dia ini wali. Kalaulah seluruh manusia sudah beranggapan dia wali, maka itulah wali. Yang ketiga, wa minhum man la ya'rifu nafsahu annahu wali wa la ya'rifun nas. Yang ketiga, kata pengarang, wali ini ada yang wali itu dia tidak tahu bahwa dia itu wali dan seluruh manusia tidak tahu juga bahwa dia itu wali. Namanya wali mastur, tertutup. Pas sudah meninggal baru tahu karomahnya. Ada mungkin anak Irma ada beberapa kok yang ikut majelis mu'alim nang. Subuh-subuh hari Jumat itu. Mu'alim nang itu pada saat hidup beliau tidak tahu bahwa dia itu wali. Beliau itu wali. Wong tidak pernah sanjo ke rumah beliau. Biasa-biasa baik. Tapi pas meninggal dari mana-mana datang. Padahal tidak kati undangan zaman wingen. Tidak kati undangan zaman wingen. Baru tahulah bahwa mu'alim nang itu adalah wali. Setelah meninggal baru uang nyesel. Ngapo tidak ngembek berkat dengan wali. Ngapo tidak ngembek ilmu dengan wali. Ngapo tidak duduk dengan wali. Alhamdulillah adik-adikku sekalian. Meskipun sekarang wali itu tidak mesti nak nunjukkan karomah. Wali itu tidak mesti nak nunjukkan karomah. Pacak terbang, pacak ngilang. Sudah ada di Ka'bah misalkan. Tidak perlu. Uang itu soleh, istiqomah, dia kita yakini dekat dengan Allah, itulah yang kita pegang uang itu. Nah, itulah yang kita pegang. Banyak guru-guru kita yang istiqomah. Meskipun tidak tampak kewaliannya. Tidak tampak. Dia tidak pacak sholat terbang. Sholat cak biasa itulah cak kita. Tapi kita yakini dia wali. Istiqomah. Tidak pernah makan kecuali makanan yang halal. Tidak pernah minum kecuali minuman yang halal. Tutur katanya bagus seolah-olah Allah yang ngatur hidupnya tu. Maka kita yakini dia ni wali. Tak perlu kita nak nyingok keramat baru kita yakini bahwa wong itu wali. Wong-wong yang soleh, yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan Rasul SAW, kita yakini mereka itu semuanya wali. Hanya saja ada adab kepada mereka-mereka semua. Jangan kita tak kati adab. Datang Habib Umar. Habib Umar Al-Hafidh Yaman. Siapa tak kenal kemasyhuran beliau. Berebut nak salaman pokoknya. Sampai-sampai beliau terdesak-desak. Nah namanya bukan lagi adab. Kalau memang waktu salaman, salaman. Waktu tak salaman, jangan. Ada kiai datang ke masjid. Tegak galau. Tak apa-apa tegak nyambut beliau. Cuma nak salaman sikok-sikok. Ya, ini pula ingusan kagak ini. Kesian nengok guru kita, wong-wong soleh. Dia terpaksa. Kau ini. Nah, ingus. Yang pilek jangan salaman caranya. Mandang muka wong soleh dapat pahala. Mandangnya bukan berarti kita tak galak salaman. Pengen kita salaman. Cuma pola dayo jauh. Jauh lagi makan. Lagi makan wong soleh tu. Sudah kondangan diajak makan. Kita datang uncuk-uncuk nak salaman. Kaget dulu lah. Nunggu menyelesaikan makan. Duduk-duduk baru. Apalagi ngetren sekarang nak berfoto-foto. Pokoknya nak berfoto kalau. Nah ini kata Habib Hasan kalau tak salah. Uang yang mak ini tak dapat manfaatnya. Kalau tidak berguru dengan dia. Dan tidak mencontoh akhlaknya. Ada uang hobi nian. Salaman dengan kiai-kiai bolak-balik. Woi banyaknya.
Cukup sekali apa 2 kali jadilah. Kalau guru kita nian 2 kali. Kalau memang kita tak katik nasab belajar, bolehlah 2 kali. Tapi tak apa-apa sekali. Jadi kalau memang kita sokoknya salam terus. Kayak putus Ustaz. Tempel lah digi. Yang mah itu tak katik manfaat. Tak katik manfaat. Di akhirat tak katik manfaat. Di dunia tambah lagi tak katik manfaat. Dikatakan dapat manfaat kalau kita sudah ngikuti jejak beliau, itu baru manfaat. Ada sih kok cerita dek. Sebelum kita membaca fawaid pertama. Ada namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustam. Uang Bustam. Beliau ini dari kecil lah didik emaknya luar biasa hebatnya. Tidak pernah nyingok makanan subhat. Apalagi makanan haram. Subhat lagi tidak pernah. Apalagi yang haram. Kalau kita lagi kecil dulu. Banyak jambu tetangga habis. Kerondong. Nah jauh. Pak Beti nyampak kita makan. Ini kita lagi kecil. Kalau Abu Yazid Al-Bastami dari kecil. Tak pernah dikenalkan makanan yang subhat. Apalagi yang haram. Kok cerita. Dulu beliau ini lagi remaja. Cak kalian inilah. Berkurang. Semangat nuntut ilmunya berkurang. Semangat ibadahnya berkurang. Semangat baca Qur'annya berkurang. Suatu ketika dia nanya dengan maknya. Wahai ibuku katanya. Ada tak ibu kasih aku makan haram? Puji maknya. Woi Abu Yazid. Masa kitanya lah. Makanan subhat. Lagi tak pernah aku kenal dengan kau. Kurang lebih bahasa kitanya itulah. Mohon maaf kalau agak kasar. Apalagi makanan yang haram. Kata Abu Yazid. Wahai ibuku. Ingat-ingat lagi. Ada tak makanan yang haram yang kau kasih dengan aku? Soalnya semangat ibadah aku ini berkurang. Semangat nuntut aku, ilmu aku ini berkurang. Dodok kalau dengar ilmu tu masuk kuping kanan, kuping kiri yang keluarnya. Kalau gitu tidak masuk kalau-kalau. Kuping kanan tidak masuk, kuping kiri tidak masuk, bentar lagi ada. Keluar dari majelis ini hilang. Apalah diomong ke Ustaz tadi. Apalah apa tidak tahu dia gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kita duduk di majelis ilmu. Kata emaknya sudah, aku ingat dulu. Diingatnya. Ya Allah, aduh Abu Yazid. Apa itu wahai ibuku? Dulu pas ibu ngandung, ibu ini ngidam. Wong ngidam tuh dek. Saro gitu. Ada kawan saya tuh. Ustadz Dopi LC namanya. Beliau bininya ngidam tengah dalu. Pengen makan dogan. Tengah dalu. Bangun ke laki nak minta dogan. Payo yang besok. Dak malam inilah. Naik dia. Wong Pampangan sana. Oh naik dogan. Bek jauh siko, belah ke jauh. Ngantuk-ngantuk tengah dalu ini. Bukan jam 1 siang. Tengah dalu. Buka ke nyok, kasih pipet sesedotan deh. Sudah. Oi kau ini nyarok ni. Ada dosen saya dulu. Insya Allah ini bukan aib beliau. Karena beliau yang langsung cerita sama kami. Dulu aku ngidam gitu. Pengen makan Dunkin Donat. Dunkin Donat tuh tak katik di Demang dulu. Baru Demang itu. Dulu belum ada zaman anak kuliah S1 dulu. Jadi Dunkin Donat itu ada di Jakarta. Ngelapor lah dia dengan lakinya. Kak, katanya, aku pengennya makan Dunkin Donat tuh. Lagi hamil. Ya kita laki, cara laki. Kita turuti apa kendak bini kalau lagi hamil kan. Pokoknya aku tak pacak nganter. Ini dia duit, ku belikan tiket. Pergilah ke Jakarta. Pergi ke Jakarta. Beli donat itu baik. Pas nyampe di Jakarta dia makan donat itu. Set makan. Bu kami tanya, mak mana rasa aja pecah dapat emas 5 kilo aja. Saking wong idam itu. Alhamdulillah bini anak tidak pernah ngidam. Cuma banyak kendak weh. Yang ini, pengen ini. Aja kita nyarokan juga. Tidak pernah ngidam cuma banyak kendak. Nah akhirnya ibu Abu Yazid tadi pengen makan secuil keju. Tahu keju Keju itu makanan wong pemulutan. Wong pemulutan itu makanan dasarnya keju. Jadi keju ini tak katik di rumah. Keluarlah dia. Nyingok tetanggonya ada yang jemur keju. Di poteng. Apa di potel Di apa namanya. Sedikit dicuil. Dicuilnya baik itu. Tidak galo-galonya. Dicuilnya baik. Nyet. Ada. Sudahnya dimakan. Ngilangkan rasa kepengen tadi. Hilang rasa kepengen ngidam tadi. Dengan harapan kaget pas tetangga itu datang. Tetangga ini posisi tidak di rumah. Ngomong minta ridho.
Minta ridho bahwa aku ngembek secuil keju tadi. Lupa rupanya. Sampai Abu Yazid seumuran kalian ini lupa. Nah itulah uji Abu Yazid yang membuatkan semangat ibadahku berkurang. Akhirnya Abu Yazid datang lagi ke rumah tadi. Wahai bapak, katanya waktu mak aku ngandung, dia ngembek keju dikit. Kan? Nah, dan lupa ngomong, sudikah engkau meredokan atau ku ganti dengan hal yang sama. Wahai Abu Yazid, sekarang aku redokan hal itu. Semenjak itulah semangat ibadah Abu Yazid bertambah. Semangat belajarnya bertambah. Semangat nuntut ilmunya bertambah. Semangat baca Qur'annya bertambah. Ngapo? Bersih dari barang-barang haram di perutnya. Nah sebenarnya cerita ini tidak nyambung dengan adab dengan wali ini. Agak nyambung-nyambung lah dikit. Tapi intinya Abu Yazid pernah berkata ini. Siapa yang mengenal diriku, katanya, maka dia masuk surga. Siapa yang, ini Anda bacakan, ada di sini kalau tidak salah. Anda bacakan sedikit Di mana itu Kata Abu Yazid, siapa yang mengenal diriku, dia masuk surga. Nah ini dia. Kaifa taqulu man rani dakhalal jannah. Bukan yang mengenalku. Siapa yang nyingok aku, kata beliau. Siapa yang nyingok aku, masuk surga. Masuk surga. Wong heran, murid-murid beliau heran. Waya-waya nyingok masuk surga lemak nian. Dalam riwayat lain itu siapa yang tahu namaku, dia masuk surga. Ini omongan ini tidak masuk akal kita. Waya-waya tahu nama masuk surga lemak nian. Gitu Waya-waya nyingok. Akhirnya murid beliau bertanya. Ya faqala lahu ba'du talamidatihi. Kaifa taqulu hadha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'ahu Abu Jahal wa Abu Lahab wa nauhum falam tanfa'uhum ru'yatuhu. Kata beliau, murid beliau kritis rupanya murid beliau nih. Kata murid beliau, wahai ustadku, bagaimana engkau ngomong mak itu? Sementara Nabi itu yang nyingoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi mereka itu tidak mendapat manfaat dari menyingok Nabi. Katanya. Kata Abu Yazid Al-Bustami, faqala inna Aba Jahlan wa Aba Lahab wa nahuhum lam yarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nabiyan. Sesungguhnya mereka itu tidak jingok Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab tidak jingok Rasul sebagai Nabi. Kata beliau, wa innama ra'ahu yatima Abi Talib. Dia nyingok Nabi Muhammad itu sebagai anak yatim yang diasuh oleh Abu Talib. Falau ra'ahu annahu sallallahu alaihi wasallam lanafa'athum ru'yatuhu. Kalaulah mereka melihat Nabi itu sebagai Nabi, maka pasti dia akan mendapatkan manfaat dari kenabian Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nyingok guru kita, jangan nyingok sebagai manusia biasa, jangan. Tak dapat manfaat kita. Kita nyingok, guru ni ingusan juga rupanya. Iyalah, manusia. Tapi jingok beliau tu megang atau membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pewaris Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jingok guru-guru kita, manusia galau. Kadang ada bebala dengan bini kan. Guru ni pacak ngomong baik gitu. Bebala juga rupanya dengan bininya. Ya wajar. Manusia, jangan jingok guru kita sebagai manusia. Jingoklah mereka itu warasatul anbiya. Ulama-ulama kita, jangan pandang mereka itu sebagai manusia. Pandanglah warasatul anbiya. Kalau kita mandang guru kita sebagai manusia, tidak bakalan manfaat. Tidak dapat manfaat kita dari mereka. Kalau kita jingok ulama kita sebagai manusia, tidak dapat manfaat kita dari mereka. Tapi kalau kita jingok ulama kita warasatul anbiya, barulah kita dapat manfaat dari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ada seorang guru, aku tak galak katanya. Jingok aib guruku tak galak. Aku khawatir katanya. Kaki ada rasa apa namanya? Ini dengan guru itu. Maka kita kalau ada aib guru, anggaplah baik kalau lah. Meskipun namanya manusia, guru tidak maksum seperti Nabi Muhammad. Para ulama tidak maksum seperti Nabi Muhammad. Pasti ada salah. Tapi kita memandangnya sebagai warasatul anbiya. Bisa dipahami ini. Jadi jangan kaget, akulah kenal dengan
namanya Abu Yazid Al-Bustami pasti masuk surga? Tidak juga. Kalau kalian tidak ngikuti apa yang diomongkan beliau, apa yang diamalkan beliau, tidak bakalan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, kita baca fawaid yang pertama. Hal adabu ma'al wali. Al-qurbu minal wali yabgha. Adab wa husna dhanna kamilan. Dikatakan di dalam kitab ini dekat dengan para wali, para ulama, para kiai, para masyaikh itu perlu adabnya. Dan harus husnudzon. Jangan berburuk sangkoh. Misalkan ada kita punya ulama kayo nian. Kita jingoknya tidak pernah sedekah. Jangan berburuk sangkoh. Ay ulama ini begitunya. Tidak pernah sedekah. Untuk apa deketinya? Jangan. Kita tidak tahu di belakang itu. Mungkin beliau banyak ngoleksi jando. Nah maksud ngoleksi jando nih. Jando di apa? Ditanggungnya galau. Setiap bulan dikasihnya bulanan. Misalkan baik. Bukan dikawin nih galau. Bukan. Maksud nama itu. Mungkin beliau banyak ngoleksi anak yatim. Yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak ketahui. Jadi utamakan husnudzon. Dibandingkan su'u. In syahidta khususiyah. Wa tawat basyarati. Wa ta'addabta ma'ahu. Kata mu'allib. Apa ini maksudnya? Kalau engkau melihat kehususannya. Dan menyembunyikan basyariyah. Basyariyah ini kemanusiaannya. Jadi kita nyingok kehususan wali dan kita membunyikan kemanusiaannya. Dan kita beradab dengan dia. Maka kita akan mendapatkan manfaat dari itu. Maksudnya kalau kita nyingok kehususan dia istiqomah baca Quran. Istiqomah sholat. Istiqomah ngajar. Istiqomah dakwah. Istiqomah ngajar. Maka kita sembunyikan kemanusiaannya. Apa kemanusiaannya? Ya banyak. Ulama juga buang air besar. Ulama juga kentut. Ulama juga kadang ada masalah dengan keluarga. Ulama juga kadang ada masalah di sekelilingnya dan lain sebagainya. Maka kita sembunyikan kemanusiaan itu. Maka kata beliau, kita akan mendapatkan manfaat dari itu. Kalau tidak mah itu pecah uang Quraisy. Uang Quraisy itu beliau berkata dengan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad. Wa qalu ma li hadza rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ngapo dan engkau wa qalu mereka berkata ma li hadza rasul ya'kulu. Ngapo Nabi itu makan? Ngapo Nabi itu berjalan di pasar-pasar? Padahal ayat ini ada sambungannya sebenarnya. Padahal ngapo tidak Allah turunkan baik malaikat untuk dampingi Nabi bersama-sama berdakwah, kurang lebih mak itu. Nguyok wong Quraisy ini nguyok Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan nguyok para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya qad qila laisal hirman alla turzaqa majalisatas salihin. Bukan dikatakan wong yang rugi itu atau wong yang tercegah dari kebaikan itu wong yang dak pacak duduk dengan wong soleh, bukan. Walakinal hirman, tapi wong yang merugi itu kullah hirman anturzaqas salihin thumma la turzaqal adab ma'hum. Sesungguhnya wong yang rugi itu kata mu'alif, wong yang dia pacak dengan duduk dengan wong soleh, tapi dia tidak beradab dengan wong soleh itu. Maka dia tidak dapatkan manfaat atau termasuk tidak mendapatkan kebaikan. Duduk wong soleh dengan wong soleh itu demen tak? Demen, seneng Anak kalau duduk dengan guru anak itu, jangan duduk dengan beliau. Dipanggil nama kita seneng saya. Agung sehat Agung, sehat gitu. Rasanya hati gitu. Seneng luar biasa Jangan duduk dengan beliau. Salaman baik dikasih cium. Senang luar biasa. Ngapu tidak semua wong. Saya punya guru. Tidak semua wong dikasih salaman sama beliau itu. Tapi kami murid beliau dikasih salaman oleh beliau. Senang luar biasa.
Maka kita pas duduk dengan beliau, jangan dak kati adab. Banyak tanya, dak boleh banyak tanya. Ustaz, kamu main ini? Kata Ustaz itu main ini Ustaz. Itu jangan. Harus sopan. Beliau dulu yang ngomong baru kita. Jangan menyangga dan lain. Duduk juga dengan para solihin, tidak boleh abwa. Tahu abwa tak? Kalau tidak salah abwa bahasanya. Abwa itu memeluk lutut. Tahu memeluk lutut? Duduk yang main itu. Ini juga tidak boleh pas hari Jumat duduk main itu. Tak demen Nabi. Pakruh hukumnya. Duduk abwa namanya. Memeluk lutut ketika khotib sedang membacakan kedua khutbah. Duduk di majelis taklim. Tak boleh juga. Duduk yang paling standar itu pangsilo. Kalau capek-capek tak apa-apa. Ngelunjurkan dikit. Sudahnya ditarik lagi tapi. Jangan lunjur dari awal majelis. Sampai akhir ngelunjur. Masih muda. Nguyok budak itu namanya. Pernah sih kok Ustadz ceramah di sini. Kontannya langsung oleh Ustadz. Apa ya mang? Kaki tuh mang. Kalau nak belunjur belakang baik. Depan Ustadz nian. Belunjur. Oh jadi gitu. Tak kati adabnya. Maka wong yang mak itu tak dapat kemuliaan dari para ulama. Para kiai. Para habaib. Jika di khutbah Jumat juga. Jangan belunjur. Kita yang lanang masih gagah. Di pangsilo duduk. Sakit-sakit dikit tak apa-apa ngelunjur. Sudahnya tarik lagi. Jangan dari awal khotib sampai akhir ngelunjur terus. Nah ini cepat tua yang mak itu biasanya. Otomatis cepat mati. Guyonan Jadi kita harus adu adab dari duduk, kita harus adu adab dengan para ulama. Bila perlu jangan duduk pangsilo. Duduknya duduk tahiyat awal. Tahu duduk tahiyat awal? Itu lebih bagus duduk dengan para ulama, dengan para kiai. Kalau tahan, kalau tidak tahan pangsilo tidak apa-apa. Jangan natap mereka tuh dengan pandangan yang tajam. Bertanya-tanya beliau, ngapalah budak ini benci dengan aku. Tapi saya punya murid. Tidak apa-apa anak sebut ke namanya. Namanya Suryo, baik wongnya. Awal-awal anak ngajari dia, heran anak. Jelit tuh lah. Pecanak bebala dengan kita. Yuk. Ayo, mata tuh ji kitanya. Oh iya, Ustaz. Sekali lagi yuk, pas kita nerang ke. Jangan yuk, kawan ini deh. Yuk, mata itu jangan yuk. Oh iya, Ustaz. Suryo namanya. Kita doakan dia jadi anak yang soleh. Anak-anak yang taat pada Allah, taat pada Rasul. Amin ya Rabbal. Awal-awal anak di Kamilia tuh 3 murid saya tuh. Ini murid kebanggaan saya nih. Yang saya pegang sampai sekarang. Sikok namanya Novansa. Sikok namanya Ilham. Sikok namanya Suryo. 3 nih alhamdulillah. Anak tidak minta dia ngabdi dengan anak. Tidak minta. Saya pribadi adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah. Diajarkan oleh guru kami. Kalau pacak gawikan dewek. Jangan nyuruh budak. Nyuci dewek. Nyapu dewek. Tidak galak nyuruh budak. Nyuruh budak harus ada alasan. Ngapu nyuruh budak ini? Kalau nyuruh budak ini untuk dedek dia, boleh. Kalau nyuruh budak ini untuk kesenangan hati, jangan, kata guru kami. Jangan. Maka saya punya guru tuh, alhamdulillah luar biasa. Allah pertemukan anak dengan beliau. Ini keberkahan bagi anak luar biasa. Maka kami pribadi, alhamdulillah sampai sekarang, bertekad seperti beliau. Kalau ada murid tak galak, kami nyuruh murid kalau tak katik maksud. Nyuruh murid misalkan, coba sapui dulu kamar ustadz itu, misal ke baik. Ini ngapo tujuannya nih nah. Kalau tujuannya untuk apa kesenangan diri, jangan. Biarlah sapu dewek. Kalau tujuannya untuk dedek dia, boleh. Nah, sapu halaman misalkan. Ini untuk dedek dia supaya terbiasa hikmah, ngabdi. Tapi meskipun guru tidak minta itu, kita sebagai murid harus hikmah. Tahu hikmah? Jangan nak nunggu guru nian ngomong. Ada sendal guru bececeran. Guru nian dulu ngomong. Ayo nak, benar ya sendal ini. Jangan, harus ada respon. Tapi kan sendal guru itu. Atau di Masjid Agung, lemak Masjid Agung ini sudah ada tempat sendalnya. Di masjid-masjid yang misalkan di kampung-kampung sendal banyak tercecer, kita rapikan. Ini namanya hikmah. Hikmah ini mulia, bukan tidak mulia. Kami terbiasa di pondok itu hikmah dengan guru, hikmah dengan budak-budak, hikmah dengan murid. Maka adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun guru kita tidak minta, tapi kita harus sadar diri. Berat misalkan bawa apa namanya? Bawa beras 20 kilo.
Berat guru no. Kita jingok ibai. Ini murid dak keronago kata antanan murid mah itu ada. Ada ulama kita. Guru kita, panutan kita, wong tua kita bahkan. Bawa beras 20 kilo no. Kita duduk nunggu diperintah baru. Ayo angkat ke ini tolong baru kita. Ini namanya katik respon. Harus ada respon. Meskipun guru kita tidak pernah minta, kita harus respon. Ketika ngangkat 20 karung itu, ambek Ustaz piala anak Ustaz. Itu maksud anak tuh. Anak pribadi tidak galak nyuruh murid itu kalau tidak katik manfaat, tidak katik unsur pendidikan. Kalau untuk unsur kesenangan, semoga Allah Subhanahu wa taala jauh ke dengan hal itu. Ada kadang ini budak baru hafal Quran dikit, baru baca kitab dikit, masih muda budak itu. Lah nyuruh muridnya. Pijat ke. Oh, kesian lah nyengok budak itu. Kalau dia nyuruh budak itu untuk kesenangan dia, zalim dia. Ditagih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia nyuruh atau minta budak itu untuk pendidikan, ada alasan, didik dan lain sebagainya, maka di akhirat juga dituntut. Dan ada jawaban untuk didik supaya budak itu rajin, supaya budak itu rajin dan sebagainya. Mengerti maksud anak nih? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lah ngaji ada sikok cerita. Tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau ini pernah berkata, telapak kakiku, kata beliau kalau tidak salah, di atas pundaknya para wali. Beliau dapat kedudukan seperti itu, bukan tidak kata alasan, ada alasan. Ini ada ceritanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya 2 teman yang cerdas galau. Ngapa dia memilih 2 teman ini yang cerdas? Karena untuk dia belajar. Maka kalau kepengen pinter, berkawan dengan orang pinter. Kalau kepengen buyan, kawanlah dengan orang buyan. Misalkan ada kawan kita nulis lagi lesu. Kita kawan nih, kita juga lesu nulis itu. Tapi ada kawan kita cerdas, pinter. Nah, berkawan dengan dia, tambah pinter. Pengen berakhlak, berkawanlah dengan orang yang berakhlak. Kalau kita berkawan dengan dia, tak ikut akhlaknya. Pengen tak berakhlak, jadi orang yang tak baik, berkawanlah dengan orang yang tak berakhlak. Kita kaget terikut dengan apa yang kebiasaan dia. Maka hadirin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 2 kawan beliau. Yang pertama, Ibnu Ishaq. Ibnu Saqo. Yang kedua, Ibnu Ishrun. Abi Ishrun. Ibnu Abi Ashrun. Wallahu a'lam. Kayak gitulah pokoknya bahasanya nih. Jadi beliau ini punya 2 kawan. Yang mana kawannya ini diajak ke tempat Al-Ghaus. Al-Ghaus ini seorang yang alim. Seorang yang abid. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka bertiga ini ke tempat Al-Ghaus itu macam-macam. Ibnu Saqo ini bertujuan untuk ngetes. Ketika ditanya, ngapo kau ke tempat Al-Ghaus? Kata beliau, aku nak ngetes Al-Ghaus. Pacak tak dia jawab pertanyaan aku. Pertanyaan aku ni paling susah katanya. Aku pengen nyingok muka dia kebingungan. Kurang lebih bahasa kitanya lah ngetes. Ibnu Abi Ishrun. Kurang lebih itulah bahasanya. Apa ini maksudnya? Asrun, Ishrun apa tak tahu saya. Dia pengen bertanya tentang ilmiah. Bertanya dengan apa yang tidak baca oleh dia. Sehingga dijelaskan oleh Al-Ghaus tadi. Ketika ditanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh, kata, apa niat engkau datang ke Al-Ghaus? Aku nak mbek keberkahan dari beliau, katanya. Itu niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datanglah mereka. Rumahnya Al-Ghaus ini di pinggir kota. Datang dia ke sana. Ngetok pintu Al-Ghaus. Pas dibuka, Al-Ghaus ini marah-marah langsung. Kau katanya datang ke sini nak ngetes aku. Sekarang jawabannya ini. Di dalam kitab ini. Pergilah kau. Yang pertama, Ibnu As-Saqo. Ibnu Saqo. Maka pergi dia. Yang kedua, kau datang dengan aku nak bertanya tentang ilmiah. Apa yang tak kau tahu pengen tahu. Sekarang jawabannya ini. Maka pergilah kau. Sedangkan engkau anakku Jilani, engkau ke sini nak ngembek keberkahan. Maka yakinlah katanya,
nanti engkau akan berkata, telapak kakimu di atas para pundak wali. Kurang lebih seperti itu. Maka ini terbukti. Seluruh wali menyaksikan omongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena beliau datang ke Al-Ghos, wong yang dekat dengan Allah, termasuk wali min aulia Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan minta keberkahan atau ngambek keberkahan dari Al-Ghos tersebut yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Ghos. Maka setiap ulama itu ada keberkahan yang dititipkan oleh Allah. Jadi kita kalau datang ke ulama, ngembek keberkahan atau minta keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pas besaknya Ibnu Saqqa ini dia hebat, pinter. Pinter luar biasa. Pinter dak kati adab, dak kati guna rupanya. Pada saat itu raja pengen ada yang menantang debat. Wong Nasrani nak nantang debat. Dipilihlah wong yang paling pinter di kota itu. Rupanya di kota itu yang paling pinter Ibnu Saqqa. Maka dipilih oleh raja. Wah Ibnu Saqqa, sekarang kau pergi katanya. Ngikut debat dengan wong Nasrani tadi. Karena dulu pembuktiannya dengan debat. Tak cak sekarang. Dulu pembuktiannya dengan debat. Maka pas dia berjalan debat, masuk kampung itu terjengok betina yang beautiful. Wah cantik. Sehingga Ibnu Saqqa ini jatuh cinta. Jatuh cinta, dilamarlah betina tadi. Tapi bapaknya tak setuju. Uji bapaknya, kami ini agama Nasrani, engkau Islam. Aku tak setuju. Kalau kau galak dengan anak aku nian, masuklah ke agama kami. Maka Ibnu Saqqa masuk agama Nasrani tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Ibnu Abi Ashrun, apa namanya tadi? Kurang lebih seperti itu. Beliau pas sudah besar, itu jadi tukang catat zakat. Dan lain sebagainya. Pokoknya wong pinter juga. Sehingga dia dikejar-kejar dunia. Dikejar-kejar dunia. Dan dia berkata, aku tak pacak lagi ngelak dengan takdir ini. Kata. Kan ini berkat doa Al-Ghos tadi. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pas sudah besar beliau jadi wali min aulia illah. Beliau berkata, telapak kakiku ini di atas pundak para wali. Ini yang didapatkan oleh beliau karena beliau ada akhlak, ada adab dengan para ulama. Hadirin adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa disampaikan karena masih ada sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu 5 menit lagi sampai azan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Semoga untayan sikat ini membuat kita lebih berakhlak lagi ketika ketemu para ulama, para guru-guru kita, para masyayikh, para orang-orang alim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan, kami persilakan untuk langsung mengangkat tangan, dan bagi yang akhwat untuk menulis di kertas selembar. Untuk tanya jawab kami hanya buka satu sesi, berhubung waktu tinggal 5 menit. Bagi yang ikhwan silakan langsung mengangkat tangan jika ada yang ingin bertanya, dan bagi yang akhwat silakan menulis di kertas selembar. Silakan. Baik, jika tidak ada, kami mintakan kepada Ustadz Agung untuk langsung menutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukron, terima kasih kepada Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang telah memberikan ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertahukan kepada seluruh hadirin sekalian untuk tidak meninggalkan Masjid Agung untuk kembali ke ruangan ini setelah ba'da. Ada yang ulang tahun? Salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad